Odnos cara i Milice, ljubitelji realitija pomno prate iz dana u dan. Filip car se pre nekoliko dana uselio na velelepno imanje u Šimanovcima, a njegov ulazak napravio je pravu pometnju među ukućanima. I dok mnogi misle da je njegov zadatak da rasturi vezu Maje i Bilala, Filipov cilj bio je da smuva Milicu Veselinović sa kojom se dopisivao pre njenog ulaska u reality. Na taj način želi da se osveti i Maji, ali i Mensuru koji ga je prozivao. Car je sebi postavio cilj da osvoji Milicu, što mu je bez problema pošlo za rukom, jer ga je ona tamo čekala. Kada je Zola ušao, ona je kroz šifre sa njim pričala i jasno je samo Filipa čekala. Oni su se pre zadruge dopisivali svaki dan, nisu uspeli da se vide, ali je sve išlo u pravcu toga da žele da prodube svoj odnos. Car je rešen da se posveti Milici i što pre uplovi u vezu sa njom. Ne zanimaju ga Maja i Bilal, iako on zna da će Maja da poludi kada shvati da on ne obraća pažnju na nju i da se potpuno prepustio Milici. Čak se i on šalio i rekao je da će mu manje vremena trebati da je smuva nego Mensuru, što je trebalo, pošto je ona sa Mensurom bila nakon 3 sata od ulaska, kaže nam izvor blizak caru, pa dodaje Mensur je prozivao Filipa bez razloga, čim su izašli on je opleo po njemu. Sada će na neki način da mu se Filip osveti preko Milice, ali je to osveta i Maji. Ma bit će opšti karambol. Tek je počelo sve da se zahuktava, završava naš izvor.